Kita seto umur 100 apa kiai kelaku atau rek cek kok sampai apa masuk kaili pa keluar pa kun bungkol cek kok sampai kenyem nape kelaku neng asakean ngoronyo hadirin napa boleh kok ajam kok sampai ada tetel selat tetel tak kok lagi gini cekak ke tetel abi ini boleh setrum tak ada. Betul iya mau nomor 100. Cek cangring Bengkalan kersok mau 100. Kersok. Ker aja tak masuk. Hahaha iku. Pak saya rasa apa suan bulan Ramadan persis pada bulan apa suan saya buka deh luar Ramadan. Makanya aku udah beri selalu ngebeda iman kak diman. Saya nggak mun biasanya beri umpama sebelum Ramadan biasanya ampungi coan rebe. Umpama ampungi cuan rebe sing ngarek palaking tak bisa ambu secara total selama Ramadan prei ngecok sawal boleh ada mau kanto ada kemaca ada sing iba arek dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Nuryadi dek selerana beten kaula amul ja'aki beten kaula ta'zimi, ajunan semulja Kiai Haji Asy'ari cukan beten kaula ngaku-ngaki beten kaula hormati, berseteja para kiai seteja para guru seampun hadir nuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku desa setempat beserta seluruh aparatur desaipun, senyepoi dusun, senyepoi kampung, berseteja jajaran dari takmir masjid Abrang Mandian, terjugan tak kalib Ki Ahmad Siraj selaku pengundang, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sehadir, dan seteja ajunan beten kaula amul ja'aki dan beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, kesempatan laku samangken kaula ben ajunan bi Allah takdir alengki abolong kak dinto tempat dalam keadaan sehat meskipun abah senebek semutur ketur
insyaallah kak dinto sebab kau leban ajunan satu aja sehadir alaksanaki ibadah si hanya mapasah. Jadi si ketur ni keng margana apasah insyaallah. Amin. Semoga kau leban ajunan seampun masuk dek katangkel petobelas hari mangken. Sareng Allah semoga pada pak dek ketelasan hadirin. Aslina mun telasan tak kira burung bakun beda. Anak pami adua nyon tegepok ben telasan cek telasan pakun beda. Saya ketakok kau leban ajunan mangkat ka ada. King semoga Ramadan mangken beni Ramadan terakhir dek kau ajunan. Manter kiknya apa Ramadan tahun datang. Mun parlo manter kiknya apa ali bali Ramadan kau leban ajunan. Amin. Apa napa mi segak dinto hadirin? Karena arpan sepaling raja kau leban ajunan ki Ramadan gak dinto. Kau leban ajunan sareng Allah itu tiaki umat salah dibudih beda itu ngalak rekare umur kau leban ajunan paling sakoni hadirin. Hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Cepon kanjing Nabi ring soko benah ben sekitar nika umur cuma sekitar sebitek petong bolo. Sementara umat Nabi Adam kak dinto umur 1050. Umat je beda si umur 1100. Beda si umur 1500. Nabi Nuh umur beluk 50. Umat tak beda si umur 1000. Umat tak beda si umur beluk 100. Kau leban ajunan sebitek. Mun umur sebitek kita ada pak dan teh umur petong bolo na. Mun petong bolo kita setah tengku umur belung bolo. Mun belung bolo pakun sehat dan tek sengang bolo. Mun sengang bolo lanceng umur depak ka 100. Mun dah umur 100 maki oh dia hidup ma boleh. Kita setah umur 100 apa kiai kelaku atau rek? Cek ring kok sape apa masuk kaile pa keluar pa kun bungkol. Cek kok sape kenyem. Nape kelaku? Neng asakian ngoronyo hadirin. Napa boleh kok ajam kok sape? Ada air tetel, selat tetel tak kok legi gini cekak ke tetel. Abi ini boleh setrum tak ada. Betul iya mau nomor 100. Cek cangring bengkalan kersok mau 100. Kersok. Ker aja tak masuk. Wah ikut jak. Binin siapa sih agenda gurunya? Binin selake. Teti mula umur 100 gula benajunan magilaking oh di apa boleh saya kelaku kak. Teti gula ben sambian ni kak. Anyu on lanceng umur ni kak aslinya jepun ulama. Man kana umruhu makmuro. Si anyu on mak lanceng umur benipah tak temate. Tapi man terbi Allah umur sebeda ni kak. Ia sena ibadah teti orang saya bisa ngabdi ngabekte nyembah da ajunan epon guste lanceng umur ku depan sampean umur 100 nah apa je tak bisa beda mengeleleng kata tangkep binakana itinaki tua biti biar abu sepor makin tak usah king pas sampai umur 100 hadirin umur 50 makin mari terawih langsung beleman tanya aki bi denguin tak ada urusan ate anu jong kacamata cecer kan dia seket lah senik Arab apa deh? Kalau bisa nak mentangku kacamata Quran juga pakai kacang kalau bisa. Acang umur seket Quran lah acang. Aning mun pese padang jak seket benatosan. Lo acang. Tapi ini kayak bongkadan mun kan tukan bulan mbok sih ada ini. Teti anyu on ke Allah. Arpan kau leben ajunan orang sokoba negak dinto bulan Ramadan hadir. Kau leban ajunan capun kanjeng Nabi hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Umat Nabi Muhammad nika polong boleh anyi boleh kalak boleh nika umur sabitak petong bolo antara nika karena setiap umat nika norok nabi nah Nabi Adam umur 1050 umat rata-rata 1050 wafat meskipun bade umur 1100. Nabi Nuh umur beluk 50 rata-rata umat beluk 50 wafat hadirin meskipun bade umur 1000 tapi rang-rang umat Nabi Muhammad sanapa sebitek telo tahun
Dadi orang sokobenan ni kamu noro umrah kanjeng Nabi sebidak telok mangkat kula ben ajunan. Mangkane sambil kiki boy. Mun mangke nomor 40. Kurang 3 lekor. Mun nomor 50. Kurang 13. Mun nomor sebidak. Kurang 3 tahun. Keng mun sehadir sampean pah umur sebidak 2 tahun 11 bulan sangale korare. Ya lekku marina dufur je. Keng manter ki lanceng umur kapi amin. Artena manter umur karena isen na ibadah dadi orang sesampurna tinggal makita abid beda itunya. Keng mun umur kak dinto pesak kaleben ibadah cek ko betir kau leben ajunan pakun selamat masuk ke alam barzah. Amin Allahumma. Ben lakar tarokna kau ajunan Ramadan. Kalau kita membanding-bandingkan antara ibadahnya umat Nabi Muhammad dengan ibadahnya Nabi Adam ben umat tak bucau kak banyakan umat Nabi Adam ibadahna. Mun pentingaki antara umat Nabi Muhammad ring sokobana ben ibadahna umat Nabi Nuh jauh cakna umur beluk seket ben umur sebitak pahi pada akina. Saari pada adikir tungi dengan boy teku hasilnya jauh jauh umur atosan ben tak ada pak ke 100 lekah. Pakun banyakan umat Nabi Adam ibadana. Pakun banyakan umat Nabi Nuh ibadana. Maka nak kanjeng Nabi ko beter hadirin. Umat Nabi Muhammad ni kedari masih selamat tak umur ning sebitak. Nabi Muhammad pernah matur ke Allah, "Inna ummati aksaruhum a'mara wa aqalluhum a'malan ya Allah." Umatan kula ni ka paling ciddi umur sebitak wa aqalluhum a'mala. Karena umur paling pandai tentu ibadahnya paling ciddi. Cak umur pandai. Katina apa jawabna Allah? Tinamun karo amal la ciddi, tinamun karo ibadah la ciddi, sepenting kencerna banyak. Amin kota. Jada remadina limilin. Aban tan billahi maki hula pasagi ya. Masa mengarek jagung. Oh, dia tukang ngarek nih kah? Kula mengke tak ngarek jagung ngejemur di Bengkalan makan kol petok gila kata. Ku tak lepas deh boy. Tapi enten saya ngak nikah bang aja. Saya buat sak pasaan. Kesalah sak pasaan ki gulak kuning. Karena senikah hadirin pasaan nikah sana isabek buka bersama. Tetangga kes asli. Nah, meskipun masjid ibrik ko ajem, Roma kok gereng pakun sempurna na buka Roma asli. Jadi acara ini kalau saya laku ngak nikah gila bah ada kenapa salah repot tak pati repot modal tak pati banyak wahai kok pun tenungguan nih keungguan mun gula senengan pengajian sebagai gulaku nikah ngejak mungkin tak boleh pengajian pakun lapar sampean mun isabek buka bersama atau bersebut sing malam suntuk kalau ben terawian suntuk kalau ben darusan isabek buka bersama apukai kantone tetangga ben apukai rokok jompok nih pakun sampurna ni pok compok jadi pun ki buru makilangan borong ki kok gerem dadi mun ki laku ni kan nyaman tak usah ada tak usah berkat dia singkat salah biaya kini ngidit ki pun ten sayan senikah sayan sebab ki laku ni kegenjerna ada alhamdulillah kompak kapi hadir kapi ni kamantir ke Allah ibadati orang selamat kapi nah ni kalau barang tak lapar lah ni dadi umat Nabi Muhammad ni ka amal paling sakoni lakona paling jiddi. Tapi jawab Allah, tinamun karo lakona ciddi, tinamun karo ibadahna sakoni sepenting kencerna banyak. Mak bisa banyak kencerna. Qaula ban ajunan ibriin bulan hadirin, sebulan kak dinto ijabuaki al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwahu. Kabagusan saya kelakoh bulan Ramadan mangken gak dinto etekel saibu kalih pada ben kabagusan saibu kalih luar Ramadan ajunan hadir ke pengajian mangken sekalian mangken hadir persis pada ben entar ke pengajian saibu kalih amin nikah hebat Ramadan sekalian etekel saibu. Jadi gula ben ajunan mungkin ngandalaki amal biasa ben umat lembok jauh. Keng itu pada Ramadan kau leben ajunan menang ke umat nabi lain. Mi tak menang agak. Cek Ramadan ni kesitung amal etekel saibu. Dek remah gula ben ajunan mun pas sampai nyapok 10 Ramadan. Mangkana bersih nyapok sikat Ramadan saya hadir nih. Pah berapa kencerna ajunan. Mangkana Allah pah ada budak Nabi Muhammad. Inni haramtul jannah ala sairil anbiya wa ala sairil umam hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad.
sengkok ngaramaki swarga dak nabi-nabi lain, sengkok ngaramaki swarga dak umat-umat nabi lain, hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad, sampai kaki masuk swarga reng soko benak norok bunte, baru nabi lain ben umat lain masuk swarga ibu dina keng ajunan maki dibudi maki paling panda umrah bekal masuk swarga dak ada ya ajunan Allah, karena kaula ben ajunan meskipun amal sakoni tapi kenceran paling banyak mungku Allah. Amin Allahumma amin. Bu sapora pasaan ni kenapa boleh keng pas sampean ke pengajian asarin ni kayak tulis ibadah hadirin, naumus shaim ibadah asarin sampean sak bahasaan ni kak ala aku sengkak ka pengajian sengkak pah tedung ngering apa sa bulan Ramadan ni kayak tulis ibadah sareng Allah kejak ben hebat ni. Cuman sapora bagi tedung ibadah aja pah tedung kol petok juga kol lema ka iki mun pas juga kol lema makin la koceng ngocak mun dia makin kok kuat apa saya kok tedung tak usah keng pak tedung bulan pasah ki bulan Sa'ban kita masuk ke pasaan kita masuk kita apa segina keng ate la bunga pulang sekecak aki bekal ngadepi pasaan bunga duh sekecak aki pasaan ke tenengah senengah la bunga ka ada ketina apa cek pun kanjing Nabi man farihah bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron kilo apasah kilo atrawi kita masuk ke bulan pasaan keng ate la bunga ka ada pulang tegepuk ke bulan pasah la iharamaki kolek kaula ben ajunan nyeting apa yang neraka gempang tak gempang keng modal bunga tapi si bunga ini karang-rang cek terus kadang pasaan kurang 5 hari lah abung bang 5 ragi pasaan kak tak iya lek aslinya kok mun nasi nomor telur rokok ben kopi saya ketelak ada cek kita apa salah susah si rokok tapi nikah bengkalan menikah telur cak ngocak atau kok yang mulai nih kok Allahumma sholli ala Muhammad. Teti Ramadan asarin nah ibadah kelakuan bagus etekel saya bukan kelakuan sunat kencer fardo kelakuan fardo etekel petong bolo paki beda sejung bagusan umat Nabi Muhammad sallallahu Ramadan pantas Nabi Musa teman anyu onda ke Allah ya Allah dan kula nyon eti untuk teti umat Nabi Muhammad keng tro apa saai bulan Ramadan Nabi Musa teman anyu on teti umat Nabi Muhammad keng tro apa saai bulan mangken ni alhamdulillah orang soko beuna tak minta keng ketepaan oleh secek raja na kaula anjunan tak keng bulan genjeran tak padeng kah nggih napa nggih ing bulan genjeran tak padang pucuk saking pah genjeran padang hadirin kula pun sampean sepeling untung mangken nikah berhubung genjeran tak padang ya pekun sengka ke masjid sengka ngaji sengka coba aja beri genjeran pasan diberi pese pengumuman siapa saya beri terawih beri pese 2 jutaan billahi make bengkalan rombongan mobilan dan nak terawih berhubung beri genjeran jak genjeran tak padang kun sengka nggih napa nggih. Tapi alhamdulillah orang soko benda punten makin lebih kenceran tak padang makin hadir kapi ramai kapi ni konunjuk aki ajunan termasuk min ahli salama ajunan insyaallah bakal dadi orang bejrah amin Allahumma keng terus lagi nih keng senika Ramadan nikah meskipun kebagusan etekel saibu kula toman mangki keterangan neng kitab isafu ahlil iman ternyata Ramadan seetekel saibu ni kebeni cuma kebagusan maki kelakuan maksiat pada etekel saibu kali kiyah saking dari muljan Ramadan beksesalah maksiat etekel saibu kali pasera si apa suan bulan Ramadan persis pada ben apa suan saibu kali luar Ramadan makanya kuda beri selalu ngebeda iman gak diman sehingga mun biasanya beri umpama sebelum Ramadan biasanya ampungi coan rebe umpama ampungi coan rebe sing ngarek palaking tak bisa ambu secara total selama Ramadan prei ngecok sawal boleh ada mun kanto ada kemaca ada sing arek dia muni bongkalan bunyak kak ngarek kapan rebe nek kala ide lumpah hasite mun benoto aselanas etanya kibini nah namun di mah kami beda oto ngapa ibdi reng kinda jelek can malaikat billahi ngecok lagi aja eko tapi ini kayak bengkalan gitu teti sebiasa ngecokan rebe sapa orang palaking tak bisa ambu total selama bulan puasa paprei boy ngecok to ngare boleh selarbe oleh sejuru kan muni dina sebulan apa karena kaula ben ajunan mun kadung maksiat mangken mun kadung dosa bulan Ramadan dosa na etekel saya bukan le hadir teti mangken ka mun kadung pecra
mun kadung ontong keng mun kadung celaka mangkana pasera orang selebat bulan Ramadan tapi walam yufar lahu keng tak esapora tu sana masuk ke Ramadan saya tekel saya bukan sunat ikenjar fardo tekel betong bolo lebat bulan Ramadan sebulan paktu sana tak luang malaikat Jibril adua wala itu akhina manter tak nyetinga ke swarga manter jauh dari swarga artinya manter masuk neraka bi kanjeng Nabi itu buaki amin karena mungkin kesempatan kau leban ajunan mangkana mungkin daripada maksiat asarin boy cek mungkin dengan sebarang kalau empat malam rumun ke barang bah beda istilah ngabuburit napa ngabuburit nyari malam kapan kalau empat pantar ke embong luar neng rok bong embong nyaman ngabuburit ya cak li embong benih kalau ngabuburit ngabas buri apa banyak cak gila kelompok kaki sampai matawari buk nah iya sampai matawan betes tak kelompok jua muntang kelompok ini mah beda matawan betes tangki kak ngelakar dia iya muntang kelompok deh mau kelompok sampian je betes siapa tahu pokang siapa tahu amun rian ya ada tangki kak dah iya tak tahu cak dengan betes apa ada bentan dia ker orang laki apa tahu kan dia saya jeli ngekeng munding sampean dia tahu napa boleh si bujangku des andi bini ki atole sakale cek kadang mungkin tak apa tahu betes acelanan keng ketat ngakui lejing beliau pasti ngakui bak semua lempo lebur engak lontong banyak gelu berdeser letuk ke atas letuk kayak cak gelak tak grupnya sambian dia jatuh kadang pengajian sini kan ya aduh pasti neng dak ada nih binan ngemben anak gula pidato oleh setengah anak nangis iku lupa aja beda gula pidato muka pancing pah mau keluar beken cagil lah belum nak akhir ya mun kakula alhamdulillah ngajak dengan tak nyari king yang enggak ya hadirin Dore, selama bulan basah tengah teh bila bi aurat nih tengah teh ada apa hadirin sekalian sampian amaksiat sampian etekel saya buka di tu sana ring laki sini ngali aurat sampian pasana ring laki ini kegemet hadirin ada sekali Dore iya pong tempo ongguan mangkana pong tempo natawangki teti maksiatnya kemun ekalako bulan pasah nih kebuda dua bahaya saya kau lebih kau ajunan pasera seala ko tusa ipetepak ke bulan Ramadan seala ko maksiat ipetepak ke bulan pasah dua kebahayaan yang pertama tusanah etekel saya bukan deh ala ko sakalian tapi pada ben ala ko saya bukan deh ketusaan mantir bi Allah isapora amin nomor dua pasera seala ko maksiat bulan pasah muka aurat sambian selake mak ningali aurat sampian pasana gencer negemet selake pasana gencer negemet mun pasana tak betal keng gencer na tada makanya ilmu fikih ini kebeda dua beda ma abtola saum beda ma abtola tawabahu beda sima betal dek ka pasah beda sima betal dek ka gencer na pasah lain nih kak mun ma betal gencer na pasah pasana tak betal sampian tak andi otang tak usah ngudoen keng gencer negemet ada sekali makanya kanjeng Nabi ajabu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas banyak orang apasah tapi cuma oleh lapar cuma oleh arjeng genjerna ada sekali oh ibu dia kena mayu ngakan boy andi otang pasah mun tak ngakan tandi otang pasah king genjerna ada sekali gara-gara apa seepasai cuma lesan dari nasi ben aing tapi anggota selain tak epasai dari kemaksiatan makan apa sanu kutu kapi pong teman tabang ki harda bakso sari dina yang ki kutu pada apa kak pasan kare 12 hari ini ke mak le kari mak le apa bener ki ki termasuk sing ngocak ni kok ada jak make gula pada libur ki yang ki apa tang ki maksiate kabeh libur saya tak libur jak dengan cocok kenap soal kar maksiat ni ing mancer Allah isa ora hadirin bada sema betal pasah bada sema betal gencerna pasah mun sema betal pasah nih siarna ki Bu Siri sampang ni biasana kapan ada na isa ka saya setel sampang daerah sampang rata-rata ni kanyetel kapi tauning suku beuna ring katubek na temor berisiran sini kak asma Allah se ase 14 tor ase kaula muji kotungang kui ate se berse
Semarosak pasah bedesa polo bernah nomor situng kamasoan benglo bengah. Mecek dalam macikir kak. Nika saya merusak pasah nih kak. Kenapa saya merusak pasah? Setiap lobeng saya beda ibadan mun masuk ibareng betal pasah. Lo kutu ada kak. Lo kutu ada buk. Setiap lobeng, selobeng ni ketembus kama iddah tembus katabu cepon ulama fikih mun masuk ibareng betal pasana. Kopeng ni kalau lobeng tembus katabu pasera beda orang apasah pah kopeng ngah colek semu dalam nyolek kopeng sampai dalam betal pasana kita ngakan. Elong jauh tembus katabu pasera orang apasah pah nyolek elong sampai dalam sampai depak ke khoisum sing kenengan biasa dapat dia mun tepani aing sampai dalam betal pasana kita ada lo bengak ya gila nih lo bengak colok lo bengak malamun madhab Imam Malik nih kak acelaan ini kebetal karena itu tengal nih kebeda lobeng nih gini itu mana celak nih bisa masuk kalau lobeng sekene iting tengal nih kak untuk Imam Syafi'i pun ten hadirin keng mun sampai nyolek kopeng dalam nyolek elong dalam oh tabet sapora colok pak anu ben keriki masuk gelem colok sampai dalam bisa betal pas kaul adunan meskipun tak ada tak kutu ada jadi setiap lobang si tembus katabu mun masuk bareng betal makanya orang apa sini kemun asuntik tak betal ni tak betal ring apa asuntik walan asuntik ni kada lobang king lobang itu si betal ni kemun lobang masuk bareng meskipun tak ngakan betal mun asuntik tak betal pelan suntik ni kada lobang king lobang ni ya tahu mun sasuntik peloros ka lobang benih lobang kopeng maksudnya adi ya bahana adik suruh peleman kada kak ni wah maksudnya kopeng kan beda pengobatan libet kopeng ni ke beda jadi mun pak nik ke se impus pada mensuntik kan pada mensuntik kan dek lobang kan ika pada mensuntik king ulama sefitu pendapat ketika seh suntik nikah mata lapar impus mata lapar napa malapar maseger tak lapar kan ulama bersada bagi betal megi suntikan mun king pah mata lapar bersada bagi betal hadirin king mun suntik kabeh bunten masuk kabeh ini kata betal mun masuk kabeh Allahumma salli ala Muhammad. Mentir bi Allah qaul wal ajunan bisa aja ke pasaan kalau bersampurna ki. Mangkana jadi pasan ni kak mun masuk bareng betal pasan. Bade sima betal gencerna. Pasan tak betal tak di otang king gencerna pasan pak tade. Napa? Kopeng pakun mereng akhir ngarasanan lesan pakun acuba akhi tatang ke tengal ningali aurat otabe sampian mapadeng aurat takaring laki sebeni mahrumah kak dintoh pasana gencerna gemet ada sekali meskipun pasana tibi tak betal tak di otang pasah king gencerna tade mantir selamtah amin maka di sapora saking dari bahaya na aurat sampian obung mangkin ikunteng obung sampian ikunteng empian tak ipapadeng ka gula oring ta ikatela king obung ipatao ka gula nikah haram hukum obung ring bini ikunteng ka pah ipatao ka gula oring ta ngatela gula karo ngatela obung jangan kal sila karo obung napa bida na bulu na jagung ro king dosa jadi meskipun ni kamar ikunteng dari sampian karena ma haruma nadhuruhu ittisalan haruma nadhuruhu infisalan mun ketika sampung jeling haram maka ketika ape saya jeling papun haram lereng bini saya obung ikunteng ni ke babi gula pahe kabin marena kan halal ka gula kan halal sampian dapat boleh buung magila anu nei ko sambian obung mare kunteng ijling di hula obung haram mari na sambian di hula kabin kan halal kapi sambian ijling di hula oleh buung sambian gelak sa kunteng kasi bi hula ijling pakun haram meskipun sambian datu tibini hula apa karena obuk ni kasi ape sadari sambian dalam keberadaan sambian ki bedi bini hula saking dari bahaya na aurat hadirin mangkan kadang makin mun paing apa halaban
Jadi kanyo saya banyak goreng tope rapelek busa apa saya jeling cek la kero beni urusan tenyeng kero urusan sing ngabes beni mahram tak ko tu lebur aurat ni kama kita lebur pakun haram malah mun pah kero tua celeng pah ki ba tau rugi dukan ni ka salala tak lebur paki tusa ya mun lebur bagi tusa kan po di jedik ruang aduh salala tak lebur hadirin paki tusa ku tak pah rugi dukan salah tak apa demo dalam gemet je mun dia iya mun ki ning koning ro nama gitu semula ya wala mi lebur lek kede antara kadang mun boleh siapa sing ngabes elek jak dengan letuai kok beni urusan tuang ngode sing ngabes beni makrum makan apa kun haram Sayyid Abu Bakar Satto ada burung kitab I'anatut Talibin likulli sakitatin fil hayyi laqitatun wa kulli kasidatin yauman laha saukun jak tengen tengaki polan sekero jak tengen tengaki polan sejeleng karena mun sekoning tada magi sejeleng paju jak tengen tengaki polan sekero mun setenyeng tada magi kero pada barat tuh bahkan oke kan orang Papua Indonesia bagian timur nih kak daerahnya nyaman Papua orang Papua nih kak hadirin bernana koling karo dua situng celeng dua cek celeng kengreng Papua makileng celeng paju laki kapi ni paju laki cek leng celeng ya ada boleh muntah kapi ngabina apa yang bisa mentero sekoning nak kita bina ketepungnya teti campur dengan kibu tori jaga aurat nih ketua tak ngoda pakun haram itu yang karena sing ngabes nih kebeni mahrum nggak mungkin kan atau pokok ini kah coba manter beni karo entar ke pengajian ini dalam mereka ada manter pakuna dalam keberadaan ketika dito amin sehingga kau lebih ajunan dalam keberadaan selamat amin sehingga kau lebih ajunan dalam keberadaan pecerah amin amin Allahumma amin jadi kau lebih ajunan Ramadan gak dito kesempatan nabang dak ke umat-umat lembek si omurna ai buan si emur omur atosen kau lebih ajunan mereka sebut gara-gara itu pada Ramadan ku tak pah bisa nabang dekat umat-umat seibadah banyak gara-gara Ramadan ikel-tekel pramila kak dito pong tempo na Ramadan mangken nuzulul Quran hadirin usaha aki selama Ramadan hatam sekalian dekat manter bisa hatam sekalian dekat Quran pasera sehatam Al-Quran sekalian bulan Ramadan maka persis pada ben ngata maki saya buka deh di luar Ramadan amin tak bisa hatam sekalian nih pola bisa bisa 15 juz separuh dekat tak bisa 15 juz pola bisa 10 juz sebulan nih kakak tak bisa 10 lemak tak apa-apa lemak tak bisa sejuz tak bisa pola mati boy mah juga ya mun sebulan tak bisa ngaji sejuz kan cek saran nih tapi insyaallah mun sukubona oleh berapa juz bu masuk banyak ki beda jus marjan jus jeruk oh lepe tu belas jus lah dengan lepe tu belas hari apa sah mun ngaji tibi tak bisa hadirin saten puntenan orang ada darusan masjid ni kada keng sapora mun ada rusan gule selalu nggak boleh man kadiman mun tak pati cek lanjar lah tinggal cek neku mikelu langat tu patubun murda jogoy arapa ni serasa adente mun pas semakra setengah jam pal tak mare salah ada iya lagu lagi ngalak lagu na cena a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim reng lebet nyampit hayai kok cek lagu cene sebut ke Quran walladina kafaru wa kadzabu bi abi sini tene nyampit baduk ben Quran aja jong kok jadi mun tak pati cek lanjar tinggal cek amikan lah tupat tumur borde jesau dengan pal magi sampai gila kulo apa aja karena mun pas sampai tak pati lancar ni kedeki sajus tak mari kol 12 kan kuleman kak diman pengajian selalu ngebeda Ramadan ni kata pada bulan biasa pokol telok orang jaga boleh asawor jadi darusan ni ke usaha aki cek lemalem apa sebab karena mun ada rusan ni kecek malam sampai aganggu kau orang tedung hadirin hukum haram sakora
ada urusan mun sampai malam kelupah aganggu kareng tedung hukum haram benih cepon gula ni cepon kita buyutul mustarsidin benih ngaci lah haram taswis aganggu ni gula orang tedung ni kan macam-macam beda dengan saren ni kapan ngiding munyi sekersek pah tak lem ngide beda ya beda dengan saren dia make tedung bebe najidur pu tak lem ngiding beda bu kan lagi sampean macam-macam kan hi beda lagi apa ni kocak kak langsung jaga beda ya beda mentro jaga nakin kurtek sarwa dulu jaga baru jaga ni agak ledak ni kat sampean pak ni kocak jaga langsung konek ni kan jadi tak kok tepat kasih tak lengit kapan ngiding munyi ni gila mangkana paling epol pun paling epol kol 12 malam ni kan ngaji ni ke Ampon Lestari paling epol kula teman kawan jangan ke Sumenep hadirin pleman dari Sumenep kol 2 malam ki beda si darusan benih kita tanda kelakuan fokus king mun aganggu make ngaji tak ngengeng tak oleh makanya kol 12 entari bi posopon ambu jong kol 12 apa kak kol 12 je bektona cerum lanceng numpak ke cerum pande kan mungkin kol 12 jadi malah kol 12 malam make le budak ada mengaji mik atas pate mik bebe pate oh di iya kok iya mun saya bebe dia gelejer kata enjak dek laki nasa apa deh bu Allahumma sholli ala Muhammad jadi setan pun ada urusan apalagi tak bisa ngaji TV ada urusan sehingga ketika ada urusan nikah hatam sebulan kau leban ajunan termasuk orang yang nyambung ngaji insyaallah pada selamat pada bejrah amin usahakan kau leban ajunan tak tobeng terawih apalagi cek sengkana kak ngalak semampu nah masjid atrawih 20 sampean mun tarawih 20 rakaat tak mampu ngalak 10 tak napa lah oleh 10 mulai ada sepenting atrawih tarawih ini ke sunat fuk tarawih ini ke sunat keng make sunat tarawih ini ke sebeda cuma Ramadan mun bulan molot ada tarawih kak jadi pong tempo nah tapangki bulan Ramadan pada tak bisa tarawih 20 seng kesampean tarawih 20 lesoh ngalak 10 tak napa tak mampu kula mampu tarawih ning 6 rakaat apa jeung 3 kali mari 3 kali pleman ka ada lah sepenting atrawih kula ban ajunan ki mentar bisa ngamal lagi amin apalagi yang tak bisa nah atrawih 2 rakaat tak napa apalagi yang song kesampean tarawih 2 rakaat tak napa keng makli abau tarawih kau ban ajunan sani misan tapangki tempone sega masjid cek sengkana Roma mari pejeng isya pejeng sunat ba'da isya geluh mari pejeng sunat ba'da isya apa pejeng tarawih 2 rakaat tak napa keng makli tapangki le ke tarawih hadirin amin makanya gue man kak diman selalu ngebala tori usaki bagian imam masjid ni kata tarawihan setero orang minyak makli orang ni kata tarawih kapi cara nak cek bidabit gula malam tarawih hadirin gula malam ni kah pengajian era keker Bangkalan lebut isi tung masjid ambu gula norok abu jeng isya norok bejeng tarawih aduh njak tepak ke sejak abidongku ni wah ngalak surat begi di bunada roh haram gula atau lemak memenekan lo sampai depak sasop lek kayak napa boleh orek gula cek dekan lakar mancing abid tak kuat gula marga negara-negara kecelakaan jadi mun mancing abid gula tak kuat ya begitu ju abid tak kuat keng mun pang tapangan abid tak berjanji mah iya wala beda janda nganggur dia ya moro-moro salekor ruah moro-moro seket sapora ini banyak dia pelar kalir ke puskesmas mari abetok mincret pon bebunten pejang abid ni ka bakun sae tapi hadirin mun makmum ma ghairu mahsur mun makmum ma orang banyak makmum ni kan macam-macam lah lagi kanjing nabi semesen apa pada kanjing nabi idza ammah ahadakumun nas falyukhaffif orang sokobana mun sampean iyang kak teti imam iantara manusia falyukhaffif pa enteng mun abid kelu macam enggak buruh wah sampean bah maca surat tengahan paki lagu aki bismillahirrahmanirrahim wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد
الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Ibu dia nyambit billahi ku malam tak apa dia kiai. Nggih napa nggih? Mending kalau sing ngode embah keluar mecet betes ya Allah. Allah. Anang siapa cong ngimam begitu. Arab apa teh? Kok yang betes dah cong mana habis halu. Asam murat nang. Allah. Bi dengo dene ke bola. Jadi nak le temu abid pejang dena. Ibunda je ba sekencang, muni dojo kencang. Haram ngalem ba ke masjid je. Oleh dua hari ba boleh boleh. Ma boleh boleh baca le kencang desa. Kencang gelu ya. Mon terus zaki jol pak tangan. Kok ki takbir imam malah sujud dua kali. Allah kok. Ngalle ke masjid timur haram sampai telasan bah tak ngalle ki ya. Cocok bah muni timur mi cocok bah le karo di sase tepat arab apa bah ngana ning menem salama re ki yang ka eko leke kok jadi terlalu abid hadirin makmum mailang keng mun terlalu lekas benih karo tak bagus tak sabar je ngaka. Maka Nabi Pak enteng cek bid abid mun kencang tumak nina dan jaga. Mun kencang gelu benih karo makmum hadirin. Maki malaikat bingung. Badai hafil. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dallin ambil. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Can malaikat dak remeh tu oleh senja dia kok. Malaikat situ nyampit bola tapuk colon mari je kok. Jadi kencang nikah oleh sepenting jak sampai nyambung rukun, jak sampai tak tumak nina. Tarik sini kak kamera taruh aki. Ya mun tempo na tojuk mancing tak noro elang cedek kasih ngocang. Ibung tempo tabang kibuk Ramadan ki kari 12 hari manter bisa apa sampurna. Oleh napa tak oleh terlebih kencang ya tore sepenting tumak nina jaga i'tidal jaga. Allahu Akbar. Nengeneng gelu nikah. Maki tak cak ma cak nengeneng kalaben kira-kira subhanallah Allahu Akbar tina neng jak macam tajak maca bacaan nikah sunat king neng wajib sami Allahu liman hamidah ambu kalau jak akulian baru Allahu Akbar tak napa bukan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah ambu mun tak ambu ketal baca Allahu Akbar apa mi dia ni aku tak seset akil lagi. Mai ngak kucing bula. Nggih nebada napa tak ada ni kak? Beda hadirin. Bani karo tarawih pejang napa saus mun tak tumak nina tak sah je. Saya ngak bani karo tarawih dah. Sering kula makan. Allahu Akbar. Ni ajenan-jenan dia. Jadi ambu kelu mak kita ajak macam Allahu Akbar. Ambu kelu ni kak. Sami Allahu liman hamidah. Neng subhanallah. Kira-kira macam ni kak. Inti sok kutu cek cak akulian sekali. Bahkan cepun ulama benih karo badan maki tanang cak akulian. Mun akulian benih saja buah kibetal maki tanang. Bada terkadang badan mancing neng tak akulian keng tanang tak istirahat sekali. Tanang akuli. Niki benih saja buah kita sah. Allahu Akbar. Sami Allah. Cerok norok kaki tak tahu. Bada sampai dia kan. Tina ramu na po jangan katek jejak giba kan. Kalau kita ngiba lato mungkin lagi pergum dia ya. Sabar, saya gila tak tahu kakek. Napa? Ngucap napa gitu? Menjak benih gitu ngucap lain dia. Peler. Allah, lagi nak siapa deh bu? Orang gula ku menguncang gula boleh je berkintar kak dekat ni. Talik kamu kan acem pun.
Aku udah ngocak dek-dek jawab pelere kok. Udah ngocak dek-dek kok. Waduh kan sampo sedek. Budi bodoh kak. Mun si tekem deh. Tina beni tak oleh tekem keng nengeneng gendut. Sami Allahu liman hamidah. Pabeli pole tandang dia nengeneng. Baru kemarin lebah tahu. Terus kadang dia atas Allah. Tak sah hadirin, tak sah. Makanya ngidingkan kalau lebih pada pagi selamari mari menteri sepora bi Allah. Yang ada nikah menteri bisa saya amin. Nikah gula sering mangki ngak nikah, Boleh apa boleh? Abu sejam lah. Boleh nikah boleh sering mangki gula. Ketika asojud keriki tak pelkot kak. Buk. Nikah sering mangki mun kasampean kudu tahun yang karena ilmu ruku. Keng sera si aroma sabejeng sampian. Keriki ing tak pelkot gen makin pelkot. Karena orang abejeng ni kemun keriki tak pelkot hadirin tak sabejeng. Minimal telok keriki pelkot mun bisa. Mun la kadung geregi ba alako bah ngatak cek pak setako cepok. Iya mun keng lok bisa tentak napa keng mun si bisa kutu pelkot. Karena dalam abajang sujud nikah sateja anggota nikah kutu adep kiblat. Sementara keriki ni kan mun ebas nikah kalau adep kiblat dadi kutu pelkot mak le koncong keriki pada adep kiblat keriki soko nikah. Dadi cek ulama fikih mun bedere ngabajang bah keriki tak pelkot bajang tak sah. Minimal telok geriki pol nikah ding soko kutu pelkot mun bisa mun tak bisa mun kadung gere ngatak cek paksa kak mun colpak deki paku le saya kebele bon jadi kule sing ngapo mangki tak tu maknina nikah pah nek bini kule sering mangki buk abejeng nikah cangkeme bede luar perhatikan bu sampean mun abejeng sebelum ruku nikah pasang aku dungan gelu lek mak le cangkem nikah atopo senikah bu ana apa sebab aslinya cangkem ni kebeni aurat keng mun cangkem dia ada ni kata itu opuen maka tak bisa nyata aki aurat atau pokabi maka nang ko ida fikih mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun mun perkara wajib ni kata sampurna kecuali ekalako lebiin ni ke hukum wajib pada bener audu ni cuma gencengkol cuman mun pas gencengkol kan bisa saja beda anggota si tak tepanin makanya wajib lebih jadi pada menutupi aurat mun pah epaloros ni kesampian bisa saja beda anggota si padeng makanya topoe gen bebena bibir nih aku dungan gelu lek gen bebena bibir pah rukuna pasang mun sampai padeng cangkem nikah tak sah bejang gula ben ajunan jelas bu beda ada masih bari-bari tak menteri Allah isapa ora menteri terima kan mangken reng lamar ikbala ilmu nah inda syafi'iyah qaul ben ajunan cangkem ni kata karena mun ruku saya biasa ni kan babas ni kah cangkem ni bede luar ni kata asa mun cangkem luar dadi kutu atopoh kan kedi aku dungan gelu pasepang mari aku dungan pah pasang ruku na mak le cangkem ni kata padeng siap menter sampurna agapi ibadana sini kakak mun lagi ya korlai pada pak menter bisa ngamalaki menter pregnant hidayah sepenting lapas sampurna masalah etrema tak etrema buah baca Allah kak pada tak tahu makai Khalil Yasin nggih tak itu mo napa si etrema se nekem ruwo lo itu mo tapi kan beda aturan beda fikih beda syariat ni kau kutu tepak geluh secara akal mun mencukupi syarat insyaallah lebih gampang etrema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala manter sekak dinto badana amin Allahumma bon kalau bulan Ramadan tore diberi boleh kalau bulan Ramadan pong tempona amal ikel tekel tore bisa alakona apa asal Ramadan tore kalako bisa asodako magia cici tore kalako bulan Ramadan hadirin maksiat na apa asal tore pun bisa tahan dulu selama Ramadan karena Ramadan ni kemaksiat etekel saya bukan dicukan ben maksiat saya kelaku ada tiaki kau leben ajunan kencerna pasana elang meskipun pasana tak betal terawih bisa terawih tori usaha terawih kak pada tak bisa terawih 20 rakaat samampu na sampian mampu ning 10 bejeng 10 mulai kada sampian tina imam torot tak mampu bejeng 10 mampu bejeng 4 rakaat peleman pun sepenting tori jak sampai tak terawih meskipun tarawih ini kesunat tapi saya beda cuma Ramadan hadirin selain Ramadan ada tarawih mun bisa ngaji tore ngaji pala bisa hatam tore pahatam tak bisa hatam samampuna cek sampai tak ngaji di bulan Ramadan
Pong tempo na beda ibulan, sebulan ni kaikal tekel. Pong tempo na beda ibulan, sebulan gak dito kaula ben ajunan oleh bonus dari Allah. Tak bisa ben bulan, setahun sekalian buruk tebang kiban Ramadan. Bentai pangki cak mangkene ka Ramadan terakhir kaula ajunan. Ada si bisa aja amin tahun datang ki bisa odi Ramadan. Takok terakhir mangkin hadirin. Tarikun akiyongku mantar bi Allah. Bedati orang pada selamat pada bajrah. Amin Allahumma. Pakudaku ni ka. Saking dari belas Allah. Selala Ramadan ni kaikal tekel saibu. Pahki beda situng malam seanya Lailatul Qadar. Napa Lailatul Qadar? Pasera orang sokobana si ibadah tepak ka malam Lailatul Qadar. Maka ibadah na bani cuma etekel saibu. Tapi etekel saibu bulan. Berapa saibu bulan? Belung polo telok tahun 4 bulan. Saya ngaji Quran tepak ka malam Lailatul Qadar. Pada ben ngaji Quran belum polo telok tahun 4 bulan. Pas saya atrawih tepak ka malam Lailatul Qadar. Pada ben abajang sunat belum polo telok tahun 4 bulan. Saya rasa asodako tepak ka malam Lailatul Qadar. Pada ben asodako abit belum polo telok tahun 4 bulan. Bila Lailatul Qadar? Tak epa tahu bekto Nabi Allah kak. Mun pah eka bela bekto na gulaban sampean ke Lailatul Qadar si ke masjid lain nang Roma. Maka ia belum puluh tahun kena nengi Roma pokok rokaan ni kok. Tetapi Allah era rahasia aki bektona. King si paling iarap asrul awakhir 10 terakhir. Tangkel kencil malam salekor, malam 3 lekor, malam sagami, malam 7 lekor. Mangkana bulan malam salekor, 3 lekor, sagami 7 lekor ni kebiasaan Lailatul Qadar. Orang konah, orang sepolam be esok benah. Kapan malam salekor pah amaleman. Napa maleman ni kam ngambek malam Lailatul Qadar. Nyambli ajam atana epa banyak tatang ke ekeremi ajam ben nase arapa mi pola malam Lailatul Qadar setia cong tang sedekah gencer nama le pada ben asudekah belum polo telok tahun 4 bulan abit salekor amaleman ajam malam 3 lekor amaleman pole napanya mana maleman pelotan polan ajam lamari kita tanggal salekor malam 3 lekor bah gubay pelotan etaraki kata tang keben leko lekak malaman pelotan malam sagami ater pole kata tang kering ko nalam bone ka ingat lontong ruah panitikku ternyata pelotan si beri tak yabi epaes itu lagi pole kata tang kelo apa lah epaesnya mana lagi ngaji atau kanggap piro teko gereng atat cek ding don gedeng tegay kelok ruah ada kapan kek kelenter benih pelotan saya ikut lagi kicol pak saking bagus sering lambat menter sampurna amin jadi ibadah natikal saya ibu hadirin ya Allah kulaban ajunan pakai ibriin Lailatul Qadar terakhir senomor telok bi kulai kebala menter bisa ayam malaki pakai beda bonus napa bonus nikah nih man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub pasere dek kisah depak ka malam telasan kaya ngak iring sokobana saya rasa nyapok ka malam telasan sampian pekun odi malam telasan bi kanjing Nabi epa kondi odi benih dik ngodi malam telasan cerdas kakak deh langsung konek man ahya lailatal id pasera orang sedik ngodi malam telasan perhatikan bededi ngodi malam telasan bededi ngodi malam telasan kita artinya mereka di dekat boleh mun ngodi malam telasan tekatek mun ngodi malam telasan nasa iyo di kalaban ibadah pasir senyapok malam telasan bi kanjing Nabi epakon di malam telasan kalaban panapa salat malam otaba baca Quran otaba zikir tat leso saya bujang malam jo dengan gubay cecen bukempuk deh mun bukempuk tak usah malam telasan mulai tanggal segemi lah gubay cecen pai sahabat yang per sahabat imeja amoleh ki tanggal segemi keng anang kapan ngalai ke pak tan kus lah jadi tamu je ko pai ngalaki sepoton di beberapa buru mari ading kaki mau nikahkan nego ti namun anang tak beki ngalak sebab meja kan lu jajan je buk aning tuli ipajang kita tanggal segemi anang ngakane kiri bade sida ya buk oh banyak pabrik inggola dina dia mun malam telasan sampean tak bisa jaga malam leso tak bisa zikir tak bisa baca Quran usahakan je pun ulama telok bejeng ni kalaku berjemaah
maurib malam telasan usahakan berjamaah. Saya ngajak bujang ke TV. Buk, malam telasan maurib pedentek lagi. Namanya kak berjamaah saja malam telasan. Usahakan isya sampean berjamaah. Usahakan subuh berjamaah. Pasir saya berjamaah telok bujang ni kesampian. Nyamai dik ngodi malam telasan. Ser sidik ngodi malam telasan. Lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Atena sampian bi Allah ejaga tak kira mati ketika atena orang kebi pada mati. Napa sih nyamai ate mati? Hubbud dunya wa ma fiha. Ate ni kamun mati lebur katunya hadirin. Sapora soki tak kelero, king lebur katunya ni ke kelero. Karena mun lebur ni kata kira abdi aki antara halal ben haram. Pada bendeng laki lebur kaparaben. Maka jangan orang kebi coba mun kedung lebur ratin. Ki lebur katunya ni kak sebahaya. Hubbud dunya ra'su kulli khati aja pun kanjeng Nabi. Lebur katunya ni kapungkan seteja cubaan. Soki tak panapa kak. Saya tak oleh lebur tun. Mun bisa pas soki le bisa nyumbang ke masjid. Nyumbang ke masjid le. Abangun ke masjid le. Iya kak. Kok nyumbang ke kabeung. Kan jago kan. Wis kabeung kok saya nyumbang ah. Berempat trek kak. Njak situ mereka di Roma tayang kuiri bareng. Hilo bapak mun ke nyumbang tungi dengan kan perak mari ya kak. Pasoki sepenting palam lo apa kak mele mobil makin lemak sepenting kata tangke cek pecerek mele makin lemak ke beda di rumah mobil lemak ke takut beda tetangke butuh takut beda tetangke sakit atau mbak karang menjangan surga jeki betang mobil apa nak boleh karo keng siang makin malam jagai siapa sekarang kui cek lemak di rumah koni mau beda tetangke sakit terka surga aja ngibetan di boy daripada kakek nyalter luar abi 500 ngibetan di boy 450. Lemak dai dina. Ya terus lagi pesen 500 bal tanda sembak seket. Jami dai ding. Nah. Oh free gratis. Ya mun gratis katel kak. Ajak bensin mangke nungke supir nagin bajar. Minta gratis ya. Ya kadal nyong kadal gratis. Ya takin bensin nih. Kan maringan kata ayam mbak mau lihat kok iya aman ki gue udah nelpon ke rumah deki gue balik amun sampai elang kok isu gue benar deh iya kan oleh maringan kata tangkikan saya kak tangki kak makin kurang ning seket mun pakai surga aja beli 10 kali tak oleh 500 sih mudahnya amin kok kak nah iya deh iya Ispan wih sejam buat ke sejam selawat deh. Nah, pes. Baru makan gula pidato sekir di babon. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Sareng daripada lapar sareng ki salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka dinto pada perkumpulan sapalaan sataretanan keng nyupre rahmat dari pangeran tur ngarep syafaat dari ajunan salatullah
salamullah dawam ala nabi khairil mursali salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar olliya balsan amin iswarka nang senengan ngulati adat Guste Pangeran tor bisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, cukup sejam bon lagi. Sejam kan sejam kurang. Buat pidato ini kan sejam agam. Kan tuh berapa pun pidato berapa jam? Berapa? 2 jam setengah. Akan ada 2 jam setengah tak buang budaya. Siapa orang kak? Mun 2 jam setengah aja ngunceng kiai ngunceng desel boy. Lagi di ngaki maka sampai mau dut. Mak kita numpaknya ku tak pelka sih ngocak dia. Iya mun saya bebojang ni biding terus iku. Nyapu tak lecah saya atas ya. Beban ni saya dinak maksud wah hai kok. Pon, kurang lebih nanya sepora sambil kerja kaki. Buk, sepora sambil kerja kaki. Kayak makin sambil kerja tikal khud masofa wada maka derja kerja buang saya pada pak ni kementerian malakina. Maka saya mendapat boleh dengan di ilmu saya sampai yakin gelak kula mendapat tu guna kanjing Nabi, kula mendapat tu guna ulama. Manter daripada hidayah untuk bisa ya malaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.